Haleluya mga kablawiks, mayong hapon. Kung bago ka lang nasalanta sa aking channel, paki-subscribe at saka pindutin mo yung subscribe button, mga isuon ni Jesus Christ. Malaking tulong na yan yung yung hindi nyo pag-skip ng ads mga kablawiks sa aking channel. So ang atong topic mga kablawiks arito sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So mga kablawiks, dili kuno tanan nga magatawag og Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Katula lamang mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Dini mga kablawiks, dili ni intentional nga mensahe mga kablawiks. Muna ito ang usisahon sa itong kaugalingon mga igsoon ni Kristo. Nakapangutana ba mo sa gidagayon niyo sa pagnangalagad ni sa Ginoo? Nakapangutana ba mo o tinudanay ba gyud anak sa Ginoo? Basig pangutana yung kaugalingon kung tinudanay ba anak ba gyud sa Ginoo? Mga kablawiks, naiusahay mga kablawiks kay gitugutan ra nato nangalagad to ta sa Ginoo, pero gitugutan gyapon nagsangyaw ta sa pulong sa Ginoo, pero padayon ta pagbuhat sa mga dili kabubuton ni Jesus. Sige kag inom tabako, sangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Batig batasan, manglibak, dili mo dawat pagtudlo, tuduan sa iyang kaigsuon para motubo sa pagtuo ni sa Ginoo. Pero masuko, asa man ang imong pagkatinud-anay nga anak sa Ginoo? Unsa may nahitabo sa Esther kapitulo 1 ni Rina Basti nga sa dihang naghikay si Haring Ahasiro. Nahikay siya, igtawag niya mga sikat mga inila na opisyalis. Nahikay siya. Ug sa dihang nalingaw na sila, gitawag niya si Rina Basti kay proud kaya siya nga nakakasawa siya. Ug gwapa, nagsugo siya sa mga sulugon. Tungod kay si Rina Basti naabot siya taas og garbo. Wala siya. Gusto siya parampahon ni Haring Ahasiro, pero wala siya mutuman niini. Bana niya na nagsugo. Mga iso ni Kristo na usahay nga samatan ni Rina Basti na atay pagkataas og garbo. Kita'y maglabaw-labaw sa atong panimalay. Imbis ang bana man tay masunod, pero sama ka ni Haring Basti, ani Rina Basti, nga taas og garbo, nga naay gusto ipatbuhat ang bana pero dili na to buhaton kay naaman ang atong pagkataas og garbo. Asa man atong pagkatinud-anay nga anak na anak? Mao to siya Haring Ahasiro, nagpatabang siya mga makinadmanon, mga batid sa batid sa balaod. Unsa may buhaton ako ani akong asawa nga si Rina Basti, nga di man siya sunod sa ako ang mga pagmando. Motong si Mimukan, magsulat ka, ipadayalanin mo sa imong mga katawan nga panaugon sa pagkarina si Rina Basti, ug iilisan kini mas malabaw pa kaniya. Nayusahay mga kablawiks sa mata ni Rina Basti. Tudluan ta sa atong pastor nga mao nay buhaton pero dili nato sundon. Natay mga taas og garbo, dili nato itugyan. Uy mga igsoon ni Kristo,
Sa dihang gipakamatyan nata ni Jesus sa cross sa Kalbaryo. Kanang batasan nga taas og garbo ana na gilubong na ni Jesus. Giuban na paglubong si Jesus. Nga balatian. Wa na gilubong na Jesus. Tanan nga unsay batik nimo. Wa na oy. Gilubong na giuban na sa dihang gilubong si Jesus. O nabanaw si Jesus. Na bago na ta. Hinumdi mo igsuon. Wala na laing pagpalansang sa cross ni Jesus. Imbis na kadawat unta ka sa kaluwasan, pero ni padayon japon ka og buhat. So wala gikahimot sa Ginoo. Hinumdumi nga wala nay laing Jesus nga magpalansang sa cross. Igsuon. Wala nay laing Jesus nga magpalansang sa imong pagkataas og garbo. Wa nay Jesus lain. Sa imong pagkakawatan wa nay Jesus. Sa imong balatin itugyan na ni Jesus. Igsuon. Sa imong pag flesh unod-non nga kalipay itugyan na ni Jesus oy. Igsuon. Ang katagbawan naa sa presensya sa Ginoo. Suon. Dili sang atong pastor, asawa, bana, anak, kinikanan o unsa diha sa kaluwasan sa panahon nga matubang ta sa pinaka-highest judge. Dili makadepinsa kundi kita mismo may makadepinsa kung unsa nato pag kinabuhi dinhi sa kalibutan. Igsuon. Unsa nato pag kinabuhi. Wala. Kung tinuod-anay kang anak, mo bitaw nang isulob ang bisti sa panahon nga naa ang presensya sa Ginoo. Kay nay usahay bitaw nga muluka pa ta sa presensya sa Ginoo. Kay ang wala nato gisulob ang tinuod-anay nga bisti. Mao nang igsuon, ang lig-on nga sukaranan ng igsuon sa diyang maatubang ta sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Mao ang mga maayong buhat nga makaparugta atubangan sa presensya sa Ginoo. Igsuon. Kani mga panghitabo nato karon dinhi sa kalibutan. Ana. Sukod ta. Kani mga panghitabo karon, trials, error, natin mga kalapasan. Pero ano to, ang tinuod-anay di ay nga bulawan di ay naara din Jesus. Tinuod-anay nga bulawan, magunsa man ang nindot kag motor, nindot kag balay, nindot kag sakyanan, pero kagubot lami yung pagkaon, pero gubot asa tinuod-anay pa kang anak ni Jesus niya na. So nga gamay lang nga bikil mag-away. Asa man. Sige simba, sige duol sa presensya sa Ginoo. Pero naapagyapoy kunot man sa. Naapagyapoy bunlayon. Hallelujah. Napay bunlayon. Napagyapoy bunlay presa. Paray kasi usa ka mag-uuma nga nagsabot sa pinhi. Ay nagsabot sa dalan, nagsabot sa matawnog kayo, tas batuon, kilit sa sapa. Pero napay bunlayon ng mga batasan nga naa sa itong kasing-kasing. So, o patabang ni Jesus, o imposible ni Jesus igsuon. Kaya pinagi ni Jesus igsuon. Naikat, why imposible ni Jesus? Why imposible sa Ginoo? Hallelujah, Lord. In this presence, Jesus. Thank you sa pulong Ginoo nga imo ipadayag. Hinaot nga mapanalinginan ang itanaw ni ini nga video. Hinaot nga mapanalingan kani nga video. Kabalo ko ang Ginoo na ipagabuhaton sa nimo kanimo nagatanaw. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, orababa shak kararababa.
Hallelujah. Ora babasya karara bababa in this presence. Hallelujah Jesus. Kung naa kay gibugaton problema sa espiritu, itugyan na ni Jesus. Kung nakibalatian, itugyan na ni Jesus. Imo ang pagkataas og garbo, itugyan na ni Jesus. Ison. Si Jesus sa dihang gipakamatyan na ka ni Jesus, wa na, daog na. Sa dihang hapit na mabugto ang kinabuhi ni Jesus sa cross, niingon siya, Aba, natapos na. Hallelujah Lord. Dengan salamat. Isuon. God bless. Isuon.